Indwara n'ibiryo. Indwara. Nutekereza indwara z'inkoko, ntugatekereze inkoko imwe gusa. Jya uzibonera rimwe zarwaye kuko iyo imwe yafashwe akenshi yanduza n'izindi zose ziri hamwe. Iyo inkoko irwaye hari ibimenyetso igaragaza. Ubundi iyo winjiye mu kiraro cyawe, inkoko ari nzima zifite ubuzima bwiza. Usanga ziba ziri kurya, izindi zikina, izindi zisakuza, zibika nimba harimo amasake zikweteteza, izindi ziryamye ziruhuka, ku buryo ubona ko mu kiraro harimo ubuzima bwiza. Ariko iyo inkoko yarwaye, wenda mu kiraro harimo icyorezo cyangwa inkoko zarwaye, ikintu kibikubwira winjiyemo, usanga inkoko nyinshi zigunze mu nguni y'ikiraro. Ikindi ugasanga ibiryo washyizemo nimba wabishyizemo mu gitondo bigejeje nka saa 5 bikirimo bitashize. Ugasanga amazi washizemo aracyarimo yose. Inkoko yigunze wayegera ukabona ntishaka guhaguruka, irashaka gukomeza yiryamiye. Ikindi usanga umubiri wayo wahindutse. Ubundi inkoko iyo uyirebye iri nzima ubona ifite amababa meza aryamye ku mubiri akeye, ariko iyo yarwaye usanga amababa yahagurutse asa n'ahagaze, wenda itararemba, iyo amaze kuremba usanga irimo guta nk'inkonda, ugasanga ikirokoroko ubundi kiba kijya gusa n'iroze. Hanyuma iyo yarwaye usanga cyahindutse, ugasanga kirajya kwijimamo ukuntu umutuku ariko wijimye cyane. Icyo gihe ubasha kumenya yuko inkoko yawe irwaye. Indwara inkoko zikunze kurwara ni izi zikurikira. Indwara zikunda kuboneka mu Rwanda, hari indwara bita Newcastle. Ni indwara mu Kinyarwanda bayigereranya nka muryamo y'inkoko. Kuko iyo igeze mu nkoko kuko irazararika, iraziryamisha ku buryo ushaka gusanga hafi 85% kujyana hejuru zapfuye zose kandi mu gihe gitoya. Hakaba indwara bita gumboro. Gumboro nta Kinyarwanda igira. Ni indwara ikunda gufata inkoko ziri hafi y'ibyumweru nk'umunani. Iyo igeze mu nkoko ikimenyetso cyayo cya mbere iraziryamisha ku buryo usanga nka 40 kugera nko kuri 80% zirapfa. Ariko nyuma y'iminsi 4 yirikiza itavuwe. Kuko hanini ni indwara, izo ndwara dukingira ari indwara ziterwa na virusi, ntago zo zivurwa. Irikiza ariko ugasanga izarokotse cyangwa se zabashije kubaho nta bushobozi bwo gutanga umusaruro ushimishije ziba zifite, zaramugaye kwa. Hakaza indwara bita bronchite infectieuse. Ni indwara iyo inkoko yayirwaye usanga iba yafunze mu mazuru, iri kuzana ibintu by'ibicurane bifunganya. Ahanini ikintu kinatuma n'inkoko zipfa cyane n'ukubera izo zose turazikingira. Hakaba indwara bita variole aviaire, nayo ni indwara iterwa na virusi, mu Kinyarwanda twayita nk'ubushita. Nayo ni indwara igera mu nkoko ikica umubare munini cyane. Ibimenyetso byayo usanga nk'inkoko ibifite utuntu tw'uduheri turimo n'amashyira, bene hano ahantu hadakunze kuba amababa, nk'inyuma y'amatwi, mu maha, ahantu hadakunze kuba amababa y'inkoko ku birokoroko usanga utuntu tw'uduheri tubyimbye cyane kandi turimo n'amashyira. Indi ndwara dukunze guhura nayo ni indwara bita coccidiose. Iyo ntago iterwa na virusi, turayikingira kuko ikunda kugaragara cyane mu nkoko kandi igahitana umubare munini. Inkoko irwaye ikunda guhitwa ibintu by'amaraso, itangira yitwa ibintu bijya gusa n'umuhondo, ariko byagera kuri etape grave cyangwa kuyigira inkoko yarembye cyane ugasanga iri guhitwa ibintu by'amaraso. Indi ndwara dukunda guhura nayo ni indwara bita salmonellose. Ikikubwira ko inkoko yarwaye salmonellose, iyo igifatwa usanga iri guhitwa ibintu by'umweru cyane. Noneho byagera aho inkoko igeze irembye ujya gusanga amatotoro yasi icyatsi kibisi cyangwa ubururu. Indi ndwara dukunda guhura nayo ni indwara bita umusinziro. Ntabwo dukunda guhura nawo cyane kuko tuba twarawukingiye. Ikindi gishobora kuzahaza inkoko ni inzoka zo mu nda. Izi nazo zigira imiti yazo. Inzoka dutanga imiti y'inzoka hanyuma wenda y'amezi 3, iri nyuma y'amezi 3 ni byiza ko umworozi atanga imiti y'inzoka. Ibiryo bikunze kwibasira inkoko ni inda, uburondwe, uburoro ndetse n'imbaragasa.
ibimenyetso bizezo ziba zigaragaza nimba inkoko irwaye uburoro biba bifasheho hano ubu bireba ku nkoko, hanyuma hakaza n'uburyo bwo kuzivura. Wenda ugize ibyago hinjiyemo uburoro ni urugero, bya bindi byose warabikoze ariko ugize ibyago bwinjiyemo, ufata ya saso inkoko zibamo ukanyanyagizamo ishwagara muri ya saso, cyageze ziba ziri kwivuruguta ziri gukina muri ya saso ziyuhagiramo, hari uburoro bupfira muri ya shwagara. Hanyuma ikindi kuko bukunda gufata hafi y'amaso n'ibirokoroko, ufata inkoko ku nkoko ukajya ufata peteroli ugakozamo eponge ukagenda uhanagura uburoro aho bwagiye bufata. Uyu muvuzi w'amatungo aratubwira muri rusange icyo umworozi w'inkoko yakora kugira ngo ubworozi bwe aburinde indwara ndetse n'ibyonnyi. Ubundi kwirinda indwara muri rusange, haba kuri izo dukingira haba no kuzo tudakingira, kwirinda indwara muri rusange mu bworozi bw'inkoko, icya mbere ni ugukingira kuri ziriya zikingirwa. Ikindi ni ugukora isuku ihagije. Iyo wamaze kuzirinda muri ubwo buryo wateyemo imiti, noneho igisigaye ni ukwirinda kuvogera. Tuvuge wenda uvuye mu yindi famu cyangwa ahandi hantu tutazi ahari ubaciye ahantu hatandukanye, ugahita winjira mu kiraro utambaye imyenda yabugenewe, udakandagiye mu muti wabugenewe, cyangwa se ugasanga ikiraro cyawe baragisura, cyangwa ugasanga ibindi binyabuzima biri mu kuza bikajyaho hafi y'ikiraro cyawe, cyangwa ibikoresho biri guturuka mu yandi mafamu ukabikoresha muri famu yawe, icyo gihe uba ushobora kwanduza ikiraro cyawe.